Dečiji organizam se jako razlikuje od odraslog. Samim tim su pristup i komunikacija pre i tokom pregleda, kao i čitav pregled, potpuno drugačiji. Na početku svakog pregleda trudimo se da maksimalno oslobodimo decu straha i zadobijemo njihovo poverenje, što predstavlja ključ svakog uspešnog pregleda. Sa te strane su pregledi kod jako malih beba u novorođenačkom i dojenačkom uzrastu jednostavniji, jer je to uzrast kada je decu lako animirati. Starijoj deci takođe nije teško prići, objasniti im kako pregled izgleda i samim tim uspostaviti veoma laganu saradnju sa njim. Veći problem je kod dece od godinu dana, pa na primjer do neke 9. 10. godine, zato što su ta deca dovoljno velika da shvate da se nešto dešava, a sa druge strane dovoljno mala da ne žele pregled jer se često boje lekara. Tada je već potrebno malo više istrpljenja i truda, a i razumevanja za decu. Prilikom izbora radiološke metode vodimo računa o više stvari. Trudimo se da damo precizan odgovor na postavljeno pitanje koje nam upućuje kolega pedijatar, dečiji hirurg ili pak roditelji. Jako vodimo računa da izbegnemo jonizujuće zračenje kad god je to moguće, što podrazumevaju pregledi na skeneru ili rentgenskoj dijagnostici. I trudimo se da izbegnemo sedaciju, naravno kad god je moguće. Sedacija je neophodna za preglede na skeneru i magnetnoj rezonanciji kod dece u uzrastu otprilike do 6. godine života. Radiološka metoda koju najčešće koristimo kod dece je ultrazvučni pregled. Iza njega slede pregled na rentgenu, pregled na magnetnoj rezonanciji ili skeneru. Najčešće indikacije za radiološki pregled kod dece su najpre bol u stomaku ili karlici, kod upale slepog creva, kod upale tankog ili debelog creva, kod uvećanja organa, kod uvećanja limfnih žlezda, kod upale jajnika, testisa ili uvrnuća istih, kod kila. Jako su česti sistematski pregledi kukova kao redovni pregledi kod beba. Česte su urinarne tegobe kod urinarnih infekcija ili kod urođenih anomalija urinarnog sistema. Česte su povrede i jako su česte respiratorne tegobe kod dece, na primjer kod upale pluća ili nakupljene vode u plućnoj maramici. U svim ovim situacijama uglavnom se prvo radi ultrazvučni pregled kod dece. Zašto ultrazvuk? Ultrazvučni pregled je veoma jednostavna metoda. To je brz pregled, bezbolan, nema zračenja, nije potrebna sedacija, uvek nam je dostupan, može da se ponavlja bezbroj puta. Ultrazvučnim pregledom možemo prikazati gotovo sve organe u stomaku, organe u karlici, možemo pregledati mišiće, tetive, koštano-zglobni sistem, možemo pregledati krvne sudove, mozak kod jako malih beba ili pak kičmu isto tako kod malih beba. Drugi po učestalosti radiološki pregled kod dece je pregled na rentgenu. Ovim pregledom možemo pregledati kosti, pluća, možemo pregledati stomak kod sumnje na pucanje šupljih abdominalnih organa, možemo pregledati mokraćnu bešiku, mokraćne kanale. Prednost ovog pregleda je to što je jako kratak, a sa druge strane mana je to što ima zračenja. Ukoliko nam ultrazvučni pregled ili rentgenska dijagnostika ne daje kompletan i potpuni odgovor, neophodna je dalja radiološka dijagnostika. Tada radimo pregled na skeneru ili magnetnoj rezonanciji. Pregled na magnetnoj rezonanciji je značajno informativni pregled, bezbolan je, neinvazivan, nema zračenja, daje nam jasnu sliku anatomije, jasan prikaz strukture i morfologije organa. Često je neophodan kod tumorskih promjena kod dece pre ili postoperativno, kod upalnih bolesti creva, kod bolesti jetre i slezine, kod upale pankreasa, kada nam je potreban jasan prikaz žučnih i pankreasnih kanala. Mane ovog pregleda su dužina trajanja i neophodna sedacija. Pregled otprilike traje do nekih sat vremena. Sedacija je neophodna kod male dece u uzrastu do 6. godine života, ali prednost je to što roditelji sve vreme tokom snimanja mogu biti sa svojom decom u prostoriji gde se obavlja snimanje. Metoda koju često izbegavamo kod dece, ali isto tako i koristimo kad je neophodna, je pregled na skeneru. Izbegavamo je samo iz jednog razloga, zbog velike doze zračenja tokom snimanja. Prednosti ovog pregleda su to što je kratak pregled i daje puno informacija, zbog čega možemo precizno postaviti dijagnozu. Neophodan je kod dece sa tumorskim promjenama pre ili postoperativno i kod težih trauma. Mana ovog pregleda je što je često kod dece uzrasta do 6. godine neophodna anestezija, zato što deca moraju biti potpuno mirna tokom snimanja. Što se tiče specifičnosti za radiološki dijagnostički centar Medigrup, radi se ultrazvučna mikciona cistouretrografija kod urođenih anomalija urinarnog sistema, tačnije kod sumnje na vraćanje urina iz mokraćne bešike u bubrege, usled čega dolazi do infekcija ili oštećenja bubrega.
Ova metoda sve više potiskuje iz upotrebe klasičnu rengensku mikcionu cistoretrografiju koja se koristi godinama unazad, upravo zbog toga što je metoda bez zračenja, a daje više informacija. Radi se procena funkcije bubrega na magnetnoj rezonanci kao novija metoda umesto scintigrafije kod koja ima puno zračenja i daje manje informacija. Također radimo i iglene biopsije tumorskih promjena, praćene ultrazvučnim ili skenerskim pregledom, umesto klasičnih otvorenih hiruških biopsija tumora, što je manje invazivno za pacijenta, a donekle preciznije jer sve vreme tokom biopsije ultrazvučnim ili skenerskim pregledom pratimo tok igle unutar tumorskog tkiva i dobijamo precizno željeni uzorak. U opštoj bolnici Medigrup nalazi se dijagnostički centar u kom vrhunski tim specijalista radiologije i tehničara raspolaže najsavremenijom opremom. Magnetna rezonanca, skener, rentgen i ultrazvuk. Sve na jednom mestu. Medigrup. Moja preporuka.